Selam bütün kadırlı dostlar. Biz bunda завтрак ette oturabız. Bilahim neymen. Kartoşka dilimden. И запивать etmem neymen. Kımızman. Kese oşu kımızı elle üst yeşigisi bittiler. Представляете mi dostlar? Ona Башкорттар завтрак kumysın. Evet. Zarapay. Bilase kımızı sen mi? Ya içmeyim havak. Медовый ток bilenler. Balım birisi adına. Ne doydu yaşırlar da kese olmalı. Balım birisi daha ince. Tüşke şerbet tüşke. Udindiki hamak kurva şeker tuttu. Koyun bedeki bu. Hayır bedeki bu diyorum. Bizdeki bit hinu tutkan. Ha? Hinu tutkan kartuk bit. Hayda bana baksak ama. Hayır. Ey şunday olup gitmegendir o. Hayır mana. Min kadı bagdım min. Aşanmayın. Mine şekerlik basayım tigez. Ulan benim baksam da kartuş da eşkin geldi. Kalanında bir kıvıntı. Babayım da ölüm de şep bulduk. Deme sesde Allah'a şükür. Ballar üstlerdi kayın da. Hayır. Şunan benim atayım da şep buldu. Pomidor sesde, kavun sesde hukuştan giyez. Şu pomidorun köyüntelep taşıhak malaylar biriye karşı durur yine biriye pomidor biri gitti. Aksa tutup. Arıyaktan köyüntelep taşıyıver. Şulay şep buldu ulatanda bakırgına yeşte hukuştan giyez. 47 yaşında yine merhum buldu. 3 hukuşta oldu Finlandiya, Germaniya, anan Japonya'ya kayıvergenler. Şulay balakayım. 47 yaşında yine 11 yıl yaşayan hukuştan giyez. Bakır. Eseyim 79 yaşında merhum buldu. 3 kız üsttük. Riveyna min Ruzapayım. Olatay bir tane ne mahorka kaytıp üstürgen de indi. Tabak üstürgen. Demek ki uydu üstürüp hakkan da indi. Demek üstürüp demek ki turağış bilen turap ıstakanda demek ki hattı. Şep babay buldu. Bakırgından başından sığdamay merhum bulup koydu. Tutu bir zaman. Adamı huzarını istemeyim ha bu çevirisi. Allah. Ayıtlar öyle. Kapı da şampaz gibi benim. Bir baksana. Için üymehende mine hine hıyırga. Asiyelle kuramalı mıhabattan kıyırga. Ruhsat için üymehende mine hine hıyırga. Asiyelle kuramalı mıhabattan kıyırga. Ruhsat için üymehende mine hine hıyırga. Asiyelle burandalan mıhabattan köyürge. Ağırsakta mine hine uylarga. Ağlam kure kuqırarsa tabını yaratırga. Sakitin kırsakta mine hine uylarga. Ağlam kure kuqırarsa tabını yaratırga. Krasavisa! Krasavisa! İspansa dans etmiyor. İspansa etmiyor. Bachata. Con gafas. Ustad düştü. Tele. Bir bilmem ki bu oynan başa karanlık kutları oynap durur.
valla. Buna kim? Hadi kımın esip şaytı yürüyder ki uyramaylar. Bitkeşelerine başları. İşi artık da butulkalar denilip durar. Valla. İki ele sportifka gibi oldu. Yine sözü gönder istiyor. Yine basamadı onu unuttu. Gitti gidip kara otura. İndi yıkaydı bütün partiyonsaları arı bitti. Yıkay hemen arımayın yaparsa. Yemiş de vatan su. Kalay diyatkan bulalar böyle. Ferozeyni esehen hangan. İmidi bir atkanım indi. Bilem sen sesi alıp sıkır inim. Irgabı verir ine idenge hütümü ter. Şunan hayırın yanı havgan hüttü ölgürmeyiz yılıtıp kalır inim. Bana kayımda. Şu hayır hüttümü deyip kötkenge ızdarıvayım diye. Benim olatay bu ölesi. Karağın mendey matır bağandar. Bu öleseydin atağı. Bu olataydan atağı. Evet. Oşo orundukta постоянно seyise turgaylık evet. Medem elik oşo orundukta seyiseydi her ismiydi. Evet. Ölesi İhteyin mi? Hin oşo orundukta aşağılık yeyemedi. İyi. Sama koyağında. Olatay men seyisege de segede. Olatay bıyak kayatı yoktay, hin bıyak kayatı yoktay. Uyanağı da tağın sama ordu kaynadı tağın seyisege. Bu indi onu istey ballarıma. Neyi azaptar ayazlar belegay bal halıp kaymak halıp ekmek tura balga biredir gayna. Ayi. Şunun bir vakit tırsta seyise turgayna şuna Allah'tan ayta. Ana ozu tüvelikke yugurdular de aşamalarında. Kalay kumilde saktar bakalım. Ayi. Koyunda. Öttü kımırlar. Bütün vunuklar kaytalarda летний каникулга ошонда төҙөлөшөп ошо юктай тургайлар. Штабилями, представляете ма? Ошо весь орындыкты ошо басып алалар. Hiç oldu taraf seyyahar ine. Hayır. Hazır kişiler orunduk yok da ol. Samavur kaynatar ine. Şolay şu. Kalay heybet vakitler oğullarında götür. Ey Allah'ım. Koyunda. Bizning Halil avlunda kafe бар. Kafela kimdir юбилейін өткеріп жатыр. Мен өз. Юбилейімі туған күн мен не знаю. Короче, дофига машина йыйылған анда. И рахаттанып байрам етелер. А мен жоқ. Мен такая думаю, нифига себе. Мен значит ауылға қайтқаным. Бүтәһле білелер. И мені біреу да шақырмаған. Такая думаю, нет, так не пойдет. И решила тегілерге сюрприз іштерге. Если кутке тиіп сығыр. Думаю, стереопа. А вдруг айталар білем, бұнdan неше білем. Если кутка тиіп саған халат деген ресторанды мағыстыры бұл. Күдіптір. Сәбина апай хаума. Бұл мен Милауша. Мия май керек, май. Қасқой түсі. Май керек. Баяқтан тоже май керек. Сливочный май. Неме істеп? Оста. Атуалет етіп әйтті. Бөлін, қаралы. Бәлі жоқ. Мен елік Сәфина апайдан ала тұрғайнам. Бәлі асқарда да жоқ. Мына, короче, даже кустан асқан үй алдым. Элитный қымыз, қазір құрғаттам. Қандай бутылки? Стеклянный бутылкалар, это очень элитный қымыз. Очень элитный. Мына қарағыз. Баймақский. Баймакский элитный қымыз.
Sami mata kuliah kita kira ngabutin. Maksudnya, guru tak ada kos kita lakukan. Masih dapat mana ada yang kan? Gaus. Bisa tak kena? Ada yang gila. Allah isu bismillah kata minum. Bela isu minggu ni apa sah sama? Mina nak betul nama spisu itu terus. Kata rasa timur kerja. Yo, gulfi asli yes. Suruh kita segar magan. Apa ni kasta sih? Kenapa mata tu tu lanjut? Tenang hakana ada nasi itu kan. Nah, ini kasta sih. Pasal ini tu tu ada bau satu. Apa sih tu gila ni? Sudah, mana sih isu bat ni ni mesra proses. Ini anda tu yura hawa. Apa ni yura tak payah? Udah bagus betul. Isi yura ni. Mana? Aja sana, ini mesti pas pulang. Baştan bak. Agar да кемден юбилей хотите сделать такой сюрприз, меня сакырыгыз. Это, между прочим, бесплатная услуга. Мына менің охрана менімен барасақ. Мой водитель. Накрывайте сразу стол, тәнейтіп, ашарға дердегер үй сакырыгыз. Пока ләсет. Рамил Мәскәуге китә, мин Өфөгә. Әйттем бит әйдәм, безгә бер аҙнаға бар. Әйтеүеңә бармайым, машинаға орай. Ҡапыл китеп бармын, һау ғына булығыҙ. Китеп барма инде, җан, беҙ кемгә ҡайтабыҙ? Һау ғына йәшәгеҙ, тиң йәшәгеҙ. Теләйем дә ятам инде балаҡайҙарыма. Балаҡайҙарым. Онотам хәҙер. Ине уже магнитҡа эшкә төшкән. Әйе, конечно. Пока. 27 сентября, жди нас ты. Buna bir alaba kurtkam da. Git Zeki ağay bizimle git hele, unuttum söyle. Yaray babay. Yaray babay, пока. Hayırlı yol. Yürü. Tertip olma. Yugunda bir nesede. Hadi bir mesele yok. Пока. Amin. Всем пока. Пока. Yaray öyleyse hadi. За рулем Рамиль. Потому что Альберт не в состоянии сесть за руль. Состояние не хочет. Не хочет, делай-то пора. Пойдешь благодарен. Да, не тащит меня, элькетіп. Яқма, нормально. Ескірмеген. Несен Ана сыйлға? ескіргенше белгілері Несен сыйлға? Bilmeyi okumasam mı o yüzden? Ана, şu əgürsünü bir. Şu mu? Ya, ana tek əgürsünü, şunu bir, iki kimde? Mine əgürsi gerekmey. Uşu gerekmeymiş, ha? Yak, mine, ne gerek? Yoktur, birim. Karakat mı feniyeti verilgan? Söyle. Karakat feniyeti verilgan. Karakat sıylға. Yok bilmem mi? Oldu. Aynı. İskirgenler bana şu. Nişek iskirhenti. İltme olsam etemde ula. What? Feniyene işlegen karakat. İskirmegen. Nisen Sana sıyılga. iskirgençi bilgileri gibi. Nisen sıyılga. Fanlar bilelim. Fanbarik tuğge. Baba şete iPhone. Baba şete iPhone çıktı ne tuttu? Eni fanarik. Düşürme bilirsin bu. Bu ne yara? Ya. Kaldı yine niterim. Satma ya otur şunda. Telefondan bir hem buldu.
Короче, әлен сақтамай государствоға должен болған енді. 6 қадақ май. 6 қадақ май. 6 қадақ май. Ол где-то 200 грамм мен шығар қараным. Где-то 6 килограмм болған дей. Шуны бақыр ауылда жоқ бетінде малға. Болмағас аптырап городқа аларға еткендер май представь. Хатып алырға. Хатып алырға. Иә бардық 2 күн темеш ол. Иә барғандар, ошо яңгыс терехенде бір перевалочный пункт тымақ интернет болған. Шунда кеше бискене инеп колай теге немехене теге ошо урындык кымак шунда ашайдар. Укырга йөрүнөктөй, укырга йөргөндө һәр бирибиздин биринин обуп болгон бит. Бири барып келеле, икинчиси бара экен, нече барабыз деп, потому что икмек берелер дей. Икмек менен сәй берелер дей. Хотя бы шунда туйрусун бүтөдүлө сәй жей берет дей. Ошон бир мезгилде да такой степени асыктык дей. Ошо кезени коюп колхозго бергендерин бир гана кеземи харыкма калган дей. Шунун кирен матур өтүп өттүлөр дей. Хэветтип тазаланып дей. Шуну кирен беширип ашанык дей. И яйдап гана берет дей, чтоб кабыл ашап өлүп коймаска дей. Шайтып итти дей. Anlaşılay ve çılay, bedikler arımay, bedikler arımay, aşağıda arımay. Пока, Закяй. Холостой инде бирдеге дөньяга так. Әйе, холостой. Ике кешедән бер үзем эшләргә инде хәзер. Үзем эшләргә пешерергә, үзем Зато эшләргә. некому пилить будет. Телефон тоже пилка. Телефонная пила тоже есть. Телефонная пила. Аңдалык, ярай, пока. Пока-пока. Ишеттегенде, телефонная пила тоже есть, оказывается. Белеп коер керек. Прикиньте, мына 2 күн генә өйдә алмасаң, уже өйдө до такой степени хагындыра. Кара достар, мен нык оңган келинчик. Мына мен уже бульончик өстөргө питтен бешергә койдым. Шуны духовкага койдым. Эй, Аллах, картошечка по-деревенски. Смотрите, какие румяненькие, красивенькие. Потом уже койдым эштеним салатик мына достар. Анда уже Альберт яккан мунса. Альберт анда уже шашлычок әзерләй, мунса яккан. Просто не муж, а золото. Да. Да. Ну что за лев этот мужчина, красавчик мой. Такой радостный, писенький мой. Красавчик мой. Ох ты. Ох ты, какие шашлычки. Эй, күйдірген тұғыр ма хоң? Қай күйдіргенде? Күйдірме хоң? Қай күйдірген? А? Yok. Мұны саған қараның? Қарама, қарарсың сен. Вообще что ли? Вообще что ли? Орным аяғым хұзай. Ну, проблема индейца шерифа не волнует. Мен индейец что ли? Молодец, Тайндо. Как шашлычок? Просто божественно. Это тебе не мишленовский ресторан. Это намного круче. Азалия бы не отташна, да? Пальцем колосна. Да. А картошка моя, Альберт? Вот так вот. Нежная. Вот у меня әзірләнім. Альберттің шашлығын мақтайлар, а менің картошкам жоқ. А у нас этот... Как это называется? В отеле в Турции было... В Старбаксе бармен был, Бека его звали. Да? Да. Наша очередь идти в баню с Азалькой. Берем квасик. Будем мыться. И нравится весело. Почему? Я это еле дышу. Откормила. Откормили Рамиля қайда. Пошевелиться боюсь. Нешеп салынманың мұн сала алиот. Есть, шундай. Ятырын. Қосорын шында. Мұн сала қосоры түрін тең. Мұнса тышады. Хопа. Хопа. Вот, жару поддали. Сейчас от души попотеем, потом помоемся. Смотрите, что у нас случилось в бане. У нас муравьи захватили бочку. Вот, представляете мы. Короче, теге вақытқана ошында өтей. Зур муравейник түйдіп қойғандар ені. Мен, короче, весь юдым, белизна, шунда весь белизна қойдым. Обработать еттім. Evet, убрала все. Что, опять камера? Представляете мы, бүгінгі хәк тағын муравейник істеп қойғандар. Вот так вот. Ненормальные муравьишки. Я знаю, прям заколебал. Вот такие дела. Короче, муравьи не только мой огород захватили,
но и мунса захватили. Муравьи-захватчики. С легким парень. Азалия, нужна твоя поддержка. Что? Нужно уломать твоих родителей, Что сделать? чтобы провернуть крутую аферу. Она тебе точно понравится, Мы соглашайся. грабим банк? Нет, Мы грабим это, банк. это без меня, пожалуйста. Рамиля как мошенничество Короче, есть предлагает предложение. какое-то. Прямой вылет из Уфы на 5 дней в Турцию, в Анталию, где 30 градусов тепла, море. Это С вас когда? оплата только за билеты. Мы оплачиваем проживание, питание, трансфер и даже мелкие расходы. И даже купальник тебе купим. Даже купальник. Предложение действует до конца следующей недели. Прикиньте, даже купальник куплю ты, представляете? Купальник ман меня соблазняет-то. Новый купальник это очень соблазнительно. Очень выгодно, я согласна. Да? Хочешь поехать? А кто не хочет, когда тут такой холод? Тут холод. На неделю в Турцию ты тур купишь, он тебе 300 тысяч будет стоить. Да. А потом тут ты мы билет проедемся только красные. покупаешь 90 и едешь. Да. Короче, достар Рамиль предлагает поехать в Турцию. Айгуль Корона. Как раз он тоже едет. А я говорю, на неделю отдохнете. Заманчивое Уважаемые предложение. подписчики, знаете почему на неделю? Потому что вот Миляша куда-нибудь позовешь, у Кили үлгермей, қайтуын үлгермей. Алыптым, қайтқым келеді. Поэтому мы надолго не займем. 5 дней или 7 дней, все. Не больше. Мама на второй день такая, я домой хочу. Мама, я домой хочу. Ну, сатышкам келеді. Сейским гиля. Бишбармак хочу. И, кстати, Халман тутупак, надо тушенку еще взять с собой. Ну. Бишбармак пришли, говорит, Папа рыбу с собой привозит, килограмм целый. Ладно, мы подумаем. Азалема. Время пошло. Время пошло. Мы такие, Да.